Dragi prijatelji, poslanici medija, a i vi, dragi prijatelji koji ćete ovo gledati preko društvenih mreža, dopustite mi da vam u svoje i u ime Matice Crnogorske poželim dobrodošlicu i da vam zahvalim na interesovanju. Matica Crnogorska počinje sa realizacijom projekta koji smo nazvali Šednik četvrtkom. To je dakle jedan serijal tribina, dijaloga o najinteresantnijim, onim gorućim, živućim temama naše političke i društvene zajednice. Moderatorka tih tribina bit će uvažena novinarka Tanja Pavićević, a njeni i naši gosti bit će istaknuti crnogorski intelektualci, kao i intelektualci iz regiona, kada to prilike budu dopustile. Dakle, ljudi za koje smatramo da imaju nešto ozbiljno da nam kažu i da će nam njihove misli biti od koristi u razumijevanju kako sadašnjeg trenutka u našoj domovini, tako i njene istorije. Mi smo ovaj projekat namjeravali započeti mnogo ranije, međutim, zbog svima poznatih okolnosti, odlučili smo se ipak da ga realizujemo sada, ali na donekle izmijenjen način, dakle bez publike, čije bi prisustvo naravno doprinijelo dinamičnosti i sadržajnosti dijaloga. Međutim, isto tako učinit ćemo sve što je do nas da publika ne bude uskraćena za sadržaj razgovora. Sve ovo što bude bilo večeras i narednih večeri, Šednika četvrtkom, bit će snimljeno i postavljeno na YouTube kanalu Matice Crnogorske, na sajtu Matice Crnogorske i na Facebook profilu Matice. Još jednom dobrodošli i nadam se da će večer biti sadržajno i podsticajno za razmišljanje. Hvala vam. Dobro večer i od mene, da vam se zahvalim što ste došli. Dragan je već najavio četvrtkom, ne svakog četvrtka, ali imat ćemo vrlo intenzivnu dinamiku, imat ćemo istaknute goste. Meni je drago da prvi naš sastanak, prvi susret jeste sa gospodinom Ivanom Jovovićem, sa dobrim poznavaocem crnogorske historiografije, crnogorske prošlosti, počev od prvih, tako da kažemo, momenata nastanka, razvoja i religiozne i hrišćanske i svake druge misli. Ivan je neko ko je autoritet na tu temu, Ivan je neko ko ima nekoliko publikacija iza sebe, autor je 2 knjige iz prošlosti Dukljansko-barske nadbiskupije i priloga za istoriju Barske nadbiskupije, kao što je priređivač i urednik fototipske publikacije 3 studije u Dukljansko-barskoj nadbiskupiju, bio je zamjenik urednika i koautor monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir, a predstavio se kao urednik i koautor monografije Dijaspora Crne Gore u prošlosti i sadašnjosti. Ivan je rođen u Baru 1977. godine, tu je završio osnovnu i srednju školu, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, magistrirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Crnogorskoj javnosti on se predstavio stručnim radovima u kojima se bavio istorijom crnogorske države u njenim najranijim oblicima. Bio je zaposlen u Sindikatu pomoraca i lučkih radnika Crne Gore u Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru. 2013. godine je imenovan za generalnog direktora Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, a postavljen je 2018. godine za pomoćnika direktora Uprave za dijasporu u Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore, gdje i danas radi. Ivane, prvo hvala vam što ste pristali da otvorite čitav ovaj serijal tribina Šednik četvrtkom i moje prvo pitanje za vas jeste, s obzirom da nemamo u Crnoj Gori previše ljudi koji su se bavili istorijatom Prevalitane, samim nastankom, vi ste taj. Hoćete li mi reći, pošto čitajući različite tekstove često nailazimo ili na glorifikaciju tog prvog perioda ili na potpunu negaciju, odnosno na vrlo negativne komentare, zbog čega je Duklja i zbog čega su Dukljani toliki problem?
Pa prije svega da se zahvalim i Matici Crnogorskoj i da podržim inicijativu za održavanje šednika u četvrtak kao jedno svevrsne tribine ili omaž nečemu što bi možda trebalo i da postane tradicija, s obzirom da Crnoj Gori i nedostaju intelektualni razgovori i dijalozi na neke teme koje nisu striktno i usko uvijek vezane za dnevnu politiku. Međutim, kako je istorija u Crnoj Gori, a i na širem balkanskom prostoru još uvijek nije ne apsolvirana, nego nije ni kolokvirana, mi danas u javnom diskursu imamo rasprave o tome čije je naše nasljeđe, pa samim tim i vaše pitanje se odnosi na pojam Duklje kao jedne prvo grada, poslije provincije, a kasnije države, odnosno države Dukljanskih Slovena, odnosno Dukljansko kraljevstvo. Naravno, mnogo prije mene pisali su mnogi referentni ljudi na ovu temu. Naravno, ta tematika je uvijek bila interesantna i domaćim i stranim istraživačima. Međutim, nikad nije dovoljno bila percipirana u domaćoj javnosti. Tu postoji neke objektivne okolnosti, jer Crna Gora do skoro, dakle do proteklih maltene pola vijeka, nije imala naučne ustanove koje su mogle da se kompetentno bave takvom problematikom. Pa i danas, kad je u pitanju su društvene nauke, mi nemamo zaokružen uopšte, da kažem, taj institucionalni aparat, zavode, institute i tako dalje. Ili imamo neke naučne ustanove koje jednostavno se dominantno ne bave nasljeđem ovoga prostora. I upravo zbog toga leži činjenica da zbog nekih proizvoljnih, paušalnih interpretacija možda najznačajniji sloj crnogorske istorije, a to je dukljansko-zetski period, kad je utemeljena prva crnogorska država Duklja. Kad kažem prva crnogorska država, trebamo znati da pojam države nije isto u 20. ili 21. vijeku i država u srednjem vijeku. Dakle, jedna uža javnost i onaj koji izučava istoriju ili na pravu, istoriju države i prava, znaju da to nisu iste formacije. Ali da je Crna Gora baštinik te tradicije, znamo i na osnovu činjenice da je upravo kralj Nikola prilikom krunisanja 1910. godine pozvao se na tradiciju Dukljanskog kraljevstva, kada je u onom svom poznatom govoru rekao: naši korijeni sežu duboko do Stefana, Vojislava, Mihajla i Bodina. Dakle, ta svijest je negdje postojala, ali kao pasivna baština Crnogoraca, ne kao aktivna baština, do skoro. Ali taj rakurs, odnosno gledanje na taj segment crnogorske istorije se dinamično mijenja zadnjih 20 godina i zbog toga svi ovi prijepori i sve ove rasprave koje se dešavaju se upravo zbog toga što Crnogorci nisu u potrebnoj mjeri, znači kad kažem Crnogorci, mislim uopšte i na ostale građane Crne Gore, nisu dovoljno poznavali vlastitu srednjovjekovnu istoriju koja se, nažalost, kod velikog broja ljudi bazirala na pjesmaricama i tužbalicama. Dakle, to je bila ona svijest prosječnog crnogorskog građanina koja je znala za neke eventualne srednjovjekovne događaje ili za neka narodna predanja koja apsolutno nisu imala nikakvu uporište ili verifikaciju bilo u istorijskim izvorima ili arheološkoj građi. Zašto pitam za Duklju? Da bi bolje razumjeli i trenutna dešavanja i aktuelnu stvarnost koja nam se desila, upravo zato vraćam. Zbog čega je bitna toliko Duklja? Uzmimo da se nalazila upravo na, ajde kažemo, pozicionirana je bila na hrišćanskom raskršću. Gdje je ona inklinirala? Pa vidite, znači cijeli prostor, dakle, istočno i zapadno od Drine, to je uslovno bio medijum, odnosno granica civilizacije istočne i zapadne crkve, tada jedinstvene do raskola 1054. godine. Međutim, što je bilo nekako i prirodno i geografski i tako dalje, Duklja je više inklinirala Rimu, što dokazuje i postojanje benediktinskog monaškog reda koji je, zahvaljujući kome je i utemeljeno dilom hrišćanstvo na prostoru današnje Crne Gore. Dakle, postoji veliki broj objekata tog prvog monaškog reda koji je bio zadužen da uči i narodni jezik stanovnika ovoga područja.
zbog čega se i Hristova riječ mogla, dakle, utemeljiti na ovom prostoru. Naravno, s obzirom da je to bio granični medijum civilizacije i kako su se odvijali burni istorijski procesi, kako se inače i odvijaju na graničnim zonama, tako se i mijenjala struktura, ali ono što je ostala karakteristika crnogorskog prostora jeste da se na ovom prostoru već više od 1000 godina i prožimaju, ali i sukobljavaju civilizaciji. Naravno, naša prednost kad sagledavamo ukupno crnogorsko nasljeđe jeste ono da prepoznamo kao pozitivno nasljeđe, a to je gdje se prožimaju različiti civilizacijski slojevi, a to je upravo za vrijeme Duklje, odnosno jedne markantne istorijske ličnosti, kojim smo prije nekoliko godina obilježili 1000 godina, a riječ je o dukljanskom svetom knezu Vladimiru, koji je, po mom mišljenju, jedna od najvećih istorijskih ličnosti na ovom prostoru, jer kult svetog kneza Vladimira je rasprostranjen, kao što sam i jednom i napisao, od Crnog do Jadranskog mora. Dakle, to je kult u kome se sažimaju ne samo hrišćani, dakle i pravoslavna i katolička crkva, nego i muslimani. Dakle, takav kult rijetko gdje imamo, pogotovo ako znamo da je to doskoro bilo u Crnoj Gori, na Rumiji, od Duhove, odnosno Trojičin danu, a u Albaniji svu punoću toga kulta imamo u Elbasanu, gdje počivaju mošti svetog Vladimira, gdje dolaze pripadnici sve 3 konfesije, odnosno crkve hrišćanske, znači katoličke i pravoslavne islamske zajednice. Ja bih vas samo sekund opet vratila na Prevalitanu. Samo da mi kažete kako je bilo vjersko ustrojstvo, onda kasnije se obom Slovena, koliko se to mijenja, ka kom polu ono više ide? Da li je to istok ili zapad ili je baš raskršće gdje se oni nekako neutralizuju? Pa nauka ne može definitivno odgovoriti, niti je odgovorila, s obzirom da ne samo kod nas, nego i u cijeloj Evropi ne postoje sačuvani pisani izvori na koji način se taj dugotrajan proces odvijao. Međutim, u jednom stepenu, kako starosjedilačko stanovništvo ili romansko, tako i slovensko stanovništvo je hristijanizovano. Naravno, paganska vjerovanja su duboko ostala u srednjem vijeku, pa čak i do današnjih dana imamo relikte tih paganskih vjerovanja. Već u Prevalitani, dakle tada rimskoj provinciji, a potom Duklji kao provinciji, jer su se zavisno od administrativnog uređenja mijenjali nazivi i tako dalje, postojali su urbani centri i već tada u urbanim centrima Duklje, odnosno Prevalitane, imamo već biskupska sjedišta, a biskupska sjedišta znači da je na određenom prostoru formiran urbani život sa svim svojim specifičnostima, sa svim svojim značenjem, što urbani život odvaja od ostatka, da kažem, države, jer u urbanom životu nastaje kasnije i kultura koja će se manifestovati u različitim duhovnim iskazima, muzičkim dijelima, književnim spisima i tako dalje. Pa recimo da u Podgorici malo ko zna da prvi kompozitor na istočnoj obali Jadrana bio je upravo dukljanski nadbiskup Ivan, koji je živio u Duklji, koji je nakon Samuilovog napada na Duklju morao da prebjegne u Dubrovnik i da su njegova sačuvana djela još sa početka 11. vijeka. Evo, za takvu ličnost možda je uzak i najuži intelektualni krug zna, tako da mi u suštini baštinu toga srednjeg vijeka jednostavno jedva i da prepoznajemo, ali, evo, rekao sam malo prije, mnogi istraživači prije mene, a i kasnije nadam se da će pokazati druga istraživanja, da je ipak na ovom prostoru gdje su krštale civilizacije, bile su velike, da kažem, tekovine duha, ali prostor, geografija, loša geografska zona je uticala, samo sam htio da kažem, uticala zbog čestih napada, ratova, zemljotresa, svih ostalih nepogoda, da našu baštinu prepoznajemo, nažalost, danas u fragmentima. I ono što je ostalo često puta nije dovoljno zaštićeno i valorizovano i zbog toga u principu i zbog toga imamo i te nedoumice, što smo rekli na početku priče, što je to Duklje. Zbog toga je na takav jedan paušalan način dio
intelektualne javnosti, političke, crkvene i tako dalje, sa jednim nipodaštavanje, sa glupom prepotencijom se odnosi prema onome što je najznačajniji sloj ovoga prostora. S tim što, evo opet sad idemo malo u savremeno doba, imali smo taj trend od dijela javnosti da nisu priznavali Duklju, nego su se Dukljani razapinjali. Međutim, prije nekih 6, 7, 8 godina Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je upravo priznala postojanje Duklje formirajući novu eparhiju Dioklisku. Kako? Zašto? Pa, vidite, znači, istorijski tokovi, istorijske činjenice se ne mogu ignorisati i negirati. Dakle, to može biti nešto privremeno i tako dalje. Pojam Duklje duboko u srednjem vijeku, maltene do novog doba, egzistira kao pojam u istorijskim izvorima, pa čak i Božidar Vuković, Podgoričanin, kaže u nekim svojim djelima da potiče iz dukljanskih strana. Tako je. Dakle, to je već period kada odavno država Duklja ili Dukljansko kraljevstvo nije postojalo, ali očigledno da je duboko u srednjem vijeku postojala je svijest o i sjećanje, naravno, kolektivna memorija o Dukljanskom kraljevstvu. Negiranje postojanje dukljanske tradicije može se objasniti činjenicom da je Dukljansko kraljevstvo, odnosno država Vojislavljevića kao prva dinastija, bila utemeljena prije dinastije Nemanjića i zbog toga se na različite povodi, na različite načine pokušavalo marginalizovati takva jedna dinastija koja je proizvela takvu državnu formaciju koja nije zaostajala iza državnih srednjovjekovnih formacija u srednjem vijeku. Treba znati da je Dukljansko kraljevstvo imalo sve atribute srednjovjekovne države, tako da razlika između Bodinovog carstva i Dušanovog carstva apsolutno nije bila, da kažem, nije bilo u mnogo čemu različito, čak naprotiv, bez što je ovo carstvo bilo uspostavljeno u 11. vijeku, a ovo u 14. tako da jednostavno želi se sada na jedan drugi način supstituisati dukljansko nasljeđe i prepisati Duklju kao srpsku državu, kao prvu srpsku državu, što ja ne prepoznajem u srpskoj historiografiji takve tendencije, jer ipak državnopravna tradicija Srbije počinje od dinastije Nemanjića, što je sasvim legitimno. Par vjekova kasnije. Pa dobro, znači, da kažem, dinastija Nemanjića ima itekako utemeljenje u Crnoj Gori. Znači, Nemanjići, bez obzira na dolazak u Duklju, odnosno Zetu, su itekako inkorporirano u društveno i narodno biće Crne Gore, prije svega što su i bili dugo na vlasti u Zeti, dakle 166 godina je bila, ne zaboravimo, vlast Nemanjića u Crnoj Gori, odnosno tadašnjoj Zeti. Međutim, Zeta i u okviru i te države, znači prvo Raške, a potom Kraljevine Srbije, imala apsolutno autonoman status u odnosu na Srpsko kraljevstvo. Tako da nije baš tako jednostavan odnos između Nemanjića i Zete, tim prije što je rodonačelnik dinastije Nemanjića, dakle Nemanja, rođen ovdje negdje u okolini Podgorice, da li na Ribnici, da li u okolini Spuža i tako dalje, rođen je 1114. godine i kršten kao katolik, kako stoji u njegovom životopisu koji je napisao njegov sin Stefan Prvovenčani. Tako da jednostavno Nemanjići, jednostavno sad koncepcija koja kaže Nemanjići okupator i tako dalje, znači to može u nekakvom, da kažem, žargonu dnevnom da bude, ali Nemanjići su dugo godina i, da kažem, više od 2 vijeka i po bili prisutni i imali poseban odnos prema državi Zeti i Zeta prema njima, tako da činjenica da dolaskom Nemanjića se mijenja društvena, politička, kulturna i vjerska struktura, ali i tu treba, da kažemo, kad govorimo o nekom ozbiljnom intelektualnom razgovoru, ne možemo sve označiti crno-bijelo. Ovako recite mi, nakon raskola hrišćanstva, gdje je bila okrenuta Duklja? Prema istoku ili prema zapadu? I drugo pitanje, odmah ga možemo vezati za njega,
Znači, upravo preuzimanjem Zete od Nemanjića, koja je tada bila vjerska struktura. Interesuje me na koji način su vršena ta kretanja. Pa Duklja, kao što je poznato iz istorijskih izvora, nakon pobjede u Barskoj bitci, odnosno na Tuđemilu 1042. godine, silom inercije će biti okrenuta prema zapadu. Tako da kraljevska titula Mihajlu Vojslavljeviću došla je iz Rima od pape Grgura VII. 1077. odnosno 1078. godine, a za okruživanje crkvene vlasti u Duklji odigralo se za vrijeme njegovog sina, kralja Bodina Vojslavljevića, koji je jedno vrijeme proglašen i za cara, 1089. godine, kada je u Baru utemeljena Dukljansko-barska nadbiskupija 1089. godine. Dakle, od te godine mi imamo Dukljansko kraljevstvo, imamo sve atribute, kao što sam malo prije rekao, srednjevjekovne državne formacije i Duklja jednostavno figurira kao zapadna, da kažemo, država. Međutim, i u osnivačkoj buli pape Klementa III. Kaže se da se Dukljansko-barskom nadbiskupu Petru daje vlast nad crkvama i manastirima Grka, Slovena i Latina. To znači da je na prostoru nekadašnjeg Dukljanskog kraljevstva, koje je obuhvatalo ne samo prostor današnje Crne Gore, nego dijelove Bosne i Hercegovine, Dubrovnika, Albanije, Kosova, Srbije i tako dalje, jednostavno živjela je različita etnička struktura, što se prepoznaje i u osnivačkoj buli pape 1089. godine i sljedećoj poznatoj 1124. godine upućena isto iz Rima nadbiskupu Iliji. Dakle, vidimo da na prostoru Crne Gore postoje, dakle, od samog, da kažemo, našeg kolektivnog sjećanja. Ja sam rekao da naše kolektivno sjećanje počinje sa knezom Vladimirom, što ne znači da naša historiografija ne može i dublje da ide u prostor, ali ono što je postala nešto kao kolektivna memorija, vidimo, dakle, jednu heterogenu, vjersku, nacionalnu strukturu od samog osnivanja prve crnogorske države, a to je Duklja. Možete li mi samo reći koliko je značajna barska nadbiskupija upravo za kulturno nasljeđe Crne Gore i njeno samo osnivanje, šta nama znači danas? Pa Dukljansko-barska nadbiskupija predstavlja najstariju duhovnu ustanovu ili instituciju u Crnoj Gori, jer rekao sam da je osnovana 1089. godine, a ona ima svoj kontinuitet shodno buli, odnosno aktu koji je donio papa Klement VII sa Dukljanskom nadbiskupijom koja se nalazila u okolini Podgorice. Dakle, to je kontinuitet skoro od 16 vjekova, od spomena prvog biskupa Evandera 451. godine. Dakle, to je institucija koja ima, da kažem, jedan neprekidan niz ima jedan kontinuitet u svom radu, kao što na teritoriji današnje Crne Gore uz barsku nadbiskupiju su nekad postojali i biskupski gradovi, kao što su bili Ulcinj, Svač, Budva, Kotor, Risan i nekad nadbiskupija ovdje u Duklji. Tako da jednostavno to je postojao sistem biskupija, odnosno posebna metropolija, zasebna crkvena provincija, koja je imala svoje političko i crkveno značenje tokom srednjeg vijeka, naročito u doba Duklje i Zete. Naročito je ona imala svoje značenje za očuvanje, da kažem, te dukljanske tradicije, dok je Duklja, odnosno Zeta, bila u sastavu države Nemanjića, jer ipak duhovna institucija je stožer bila te memorije, kako je rečeno, od kraljevstva od prva. Zato je Dukljansko-barska nadbiskupija imala kasnije i značenje, jer malo ljudi zna da glavni, da kažem, faktor otpora Osmalijama prvenstveno je bilo Dukljansko-barska nadbiskupija i zbog toga ona dobija negdje u srednjem vijeku i Dukljansko-barski nadbiskup dobija i titulu primasa, a to znači da je njegova nadležnost obuhvata znači sve katoličke crkve i biskupije, ne samo na teritoriji današnje Crne Gore, nego Albanije, Kosova, Makedonije, Srbije, i zbog takve intitulacije barskog nadbiskupa on je bio de facto i u geostrateškom smislu
i politička ličnost koja je imala za cilj odbranu, da kažem, hrišćanstva na ovim prostorima. Naravno, promjena civilizacijskih okolnosti, dolazak Osmanlija i kasnije dešavanja, svakako Barsku nadbiskupiju će svesti na nivo na samom kraju i vikarijata sve do kralj Nikola nije, odnosno knjaz Nikola obnovio Barsku nadbiskupiju, jer jednostavno Barska nadbiskupija u takvim okolnostima na granici civilizacija jednostavno nije mogla da opstane pod Osmanlijama i zbog toga danas Barska nadbiskupija ima tradiciju, ali nema, da kažem, stanovništvo, odnosno vjernike, jer jednostavno zbog složenih historijskih procesa, iseljavanja i ostalih procesa, broj katolika u Crnoj Gori je značajno smanjen i veoma mali. Čitavu priču od Uklji da bismo došli do savremenog perioda. Dakle, Crna Gora jeste multikulturna, multikonfesionalna, sa bogatim kulturnim nasljeđem. Šta nam se onda desilo? Pa ja bih samo još jedan segment vezano za Barsku nadbiskupiju za vrijeme knjaževine, odnosno kraljevine Crne Gore. Dobro. Mislim da taj segment treba zbog blizine, uslovno rečeno, događaja, jer u ovom jednom kratkom periodu ne može se ispričati 1000-godišnja istorija. Dakle, Barska nadbiskupija je ponovo utemeljena nakon kratkotrajnog prekida od nekih 2 decenije, 1886. godine, konkordatom između knjaževine Crne Gore i Svete stolice. Velika zasluga za obnavljanje Barske nadbiskupije upravo leži na crnogorskom suverenu, knjazu Nikoli, koji je znao da vodi politiku integracije stanovništva u okviru nove državne formacije kakva je bila Crna Gora nakon Berlinskog kongresa. Upravo tim aktom, konkordatom kao međunarodnim aktom, Crna Gora je i bila međunarodno prepoznata kao prva slovenska i većinski pravoslavna zemlja koja je zaključila konkordat sa Svetom stolicom i zbog toga je i međunarodni ugled bio veliki Crne Gore, naročito u zemljama zapada. Treba znati da to uopšte nije bilo lako zaključiti konkordat između Crne Gore i Vatikana, jer na taj akt blagonaklonno nisu gledali ruska i srpska strana. Međutim, knjaz Nikola je smatrao da upravo takvom politikom se vodi jedna politika koja će dugoročno dati rezultate. Koliko je kralj Nikola za jedan kratak vremenski period uspio da integriše stanovništvo koje do tada jednostavno nije živjelo u istom državnom okviru, govori činjenica kada je 1880. godine Ulcinj ponovo pripao Crnoj Gori, ako ga je crnogorska vojska oslobodila u Veljem ratu, kratko je bio vraćen odlukom velikih sila Osmanskom carstvu. Prilikom ponovne primopredaje Ulcinja, knjaz Nikola je poslao vojvodu Boža Petrovića i bataljon od 200 crnogorskih katolika iz Bara da sa crnogorskim barjakom uđu u Ulcinj. To je znak da je za nepunih 2 godine integrisano stanovništvo, pokazalo se da i domaćoj i međunarodnoj javnosti da su njegovi novi podanici apsolutno lojalni i kruni i državi. Dakle, upravo zbog politike koju je vodio kralj Nikola, kad govorim politike do 1912. godine, dakle do Balkanskih ratova, Crna Gora je bila modernim rječnikom kazano uspješna priča, jer Crna Gora ima tekovine na cijelom svom prostoru koji govore ne o suživotu. Suživot je kovanica koja je nastala krajem 90. godina prošlog vijeka, nego zemlja u kojoj je postojao zajednički život različitih nacija i religija. I možda najveći doprinos tome je upravo dala država, knjaževina i kraljevina Crna Gora, i mi najbolje tekovine toga možemo i danas da baštinimo, nezavisno od danas propisanih evropskih standarda koji često puta djeluju birokratski i često puta se ne mogu konkretno implementirati u život neke balkanske zemlje. Dakle, Nikolino nasljeđe, kažem pozitivno istorijsko nasljeđe, jeste što je napravio do 1912. godine
apsolutnu harmoniju koja je vladala na prostoru Kneževine, odnosno Kraljevine Crne Gore, kada je u pitanju život različitih religijskih zajednica. Jesmo li danas multikonfesionalni? Pa mi statistički gledamo, smo svakako multikonfesionalni, što god to značilo, koliko to god bila, da kažem, neki stereotip. Međutim, Crna Gora, ponavljam, pitanje da li prepoznaje vlastite kulturne tradicije, vlastite kulturne slojeve. Recimo, vi imate na prostoru Crnogorskog primorja, na prostoru Barske opštine u Sutomoru, recimo dvooltarske crkve pravoslavnih i katolika, koje predstavljaju reprezentativno kulturno dobro Crne Gore, o kojima veoma neko malo zna. Ja sam jednom napisao da takvo nasljeđe može da bude na ponos, a može da bude i balast. Dakle... Zašto balast? Pa, recimo, balast je bilo kad je 1995. godine uklonjen, odnosno razbijen katolički oltar u zajedničkoj crkvi. Tada u tim ratnim godinama i svim tim prebiranjima... Pa je sud kasnije presudio da mora da se vrati. Sud vrati, to je sada urađeno, shodno sudskoj odluci i tako dalje. Ali ako se obrazovnom, kulturnom i naučnom politikom nešto njeguje, a tradicija se mora njegovati, onda ne bismo došli u pozicijama u kakvim smo tada bili ili u kakvim možemo u budućnosti biti, jer jednostavno religija, bez obzira na sve pozitivne konotacije, može biti i opijum za mase, tako da prije svega u kanalisanju tih procesa značajna je uloga države u svim tim segmentima. Od zaštite kulturne baštine, koja je neupitno najbitnija, jer da se mi razumijemo, totalni sekularizam ne postoji, jer ipak sve što je stvoreno zadnjih 1000 godina stvoreno je više manje u okviru crkve i crkvenih ustanova, ali to je danas kulturna baština koja predstavlja zajedničko dobro svih građana jedne države. Jesu li danas konfesije zaista jednake u Crnoj Gori? Ja sad ne bih mogao odgovoriti na to pitanje da li su jednake, u ne znam u kojem smislu jednake, da li ostvaruju ista prava i tako dalje, to je već pitanje za same, da kažem, crkvene ustanove i vjerske ustanove koje djeluju u Crnoj Gori. Meni djeluje da postoji samo jedna. Ja ne vidim nikoga osim jednu crkvu. Pa, ja pretpostavljam, aludirate na Srpsku pravoslavnu crkvu, međutim, ja smatram da ono što je danas prisutno u djelovanju i radu Srpske pravoslavne crkve, to je u suštini bio kontinuitet koji postoji u Crnoj Gori zadnjih 10-20 godina, tako da sad ono što se govorilo u crkvama ili portama crkva, to je danas postao mainstream od nazvanih protestnih litijama, da litija ne može biti protestna, nego da kažemo već novinarski žargon koji se često inače utemelji u narodu. Dakle, jednostavno imamo jednu činjenicu da Crna Gora, odnosno crnogorski državni organi jednostavno nisu posvetili dovoljno pažnje i ovom segmentu, a to je pravno uređenje odnosa između države, državnih organa i vjerskih zajednica. Hoćemo onda da se vratimo s obzirom da ste radili u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Da. Na snazi je donedavno bio zakon iz 1977. godine. Čini mi se da se nijedna odredba toga zakona nije primjenjivala, jer je tamo zabranjeno razno djelovanje liše same propovjedi u okviru crkvenog objekta. Kažete 10 ili 20 godina i 30. Svjedoci smo mnogo čega, gradnje, radnji i tako dalje. Zakon nije poštovan. Ali evo, ajde se ne bavim time što se jedan zakon nije poštovao. Vi ste bili u ministarstvu kada je već uveliko najavljivano donošenje novog zakona. Šta se desilo sa tim zakonom? Prvo, zašto je čekan toliko godina? Drugo, znači, kako vama djeluje ovaj zakon? Pa to je sad spektar velikog broja pitanja. Ono što je moja percepcija jeste da stari zakon iz komunističkog perioda iz 1977. godine apsolutno svim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori nije mnogo smetao. Dakle, oni su uprkos postojanju zakona iz 1977. godine
ostvarivali de facto sva prava koja im je omogućavao Ustav Crne Gore. Čak intimno, mada moja pretpostavka ne mora biti istinita, čak mogu reći da je odgovarala takva vrsta deregulacije gdje jednostavno crkveni, odnosno vjerski subjekti, bez obzira koje konfesiji pripadali, jednostavno nisu bili normirani odnosi sa tom vjerskom zajednicom. Tako da niti same vjerske zajednice nisu taj proces jednostavno požurivale da se taj proces dovrši do kraja. Tako da upravo i to apsurd da tek 2019. na 20. godinu mi dobijamo zakon koji predstavlja jedan od temeljnih zakona u oblasti ljudskih prava. Činjenica je da ni ostale zemlje ex-Jugoslavije nisu žurile sa donošenjem zakona o slobodi vjeroispovijesti ili pravnom položaju vjerskih zajednica, različiti su nazivi. Međutim, Crna Gora se odlučila na neko takozvano aktivno čekanje, misleći da će neki odnosi sami od sebe da se riješe. Pokazalo se kao u onoj latinskoj sentenciji da svako odlaganje znači opasnost. Tako došli smo danas u poziciji da imamo zakon koji je stupio na snagu, u međuvremenu i pravilnik, prateći pravilnik toga zakona stupio na snagu, registrovali su se i uslovno rečeno tradicionalne vjerske zajednice i druge vjerske zajednice, dakle i najstarija institucija, Barska nadbiskupija, Kotorska biskupija, Islamska vjerska zajednica, Jevrejska vjerska zajednica, Crnogorska pravoslavna crkva. Dakle, to je evidentirano. A Srpska pravoslavna? Pa ja kaže, samo da završim, znači evidentirano je uslovno rečeno skoro 40-50% vjernika drugih. I sada je po meni pitanje kako zakon koji je već počeo da se primjenjuje, a imamo najave da ga treba isključiti iz pravnog poretka, kako sada reći ostalim vjerskim zajednicama, oprostite, ovo je bila šala. Dakle, jednostavno, mislim da 2015. godine, kad je počela, ako se može nazvati javnom raspravom u prisustvu kordona specijalne policije o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, vidjelo se da zakon podrazumijeva i širi dijalog, ali podrazumijeva i djelatnost nadležnih državnih organa, jer nije se samo moralo se bazirati na izvorni zakon, to je zakon o slobodi vjeroispovijesti, nego su postojali i prateći zakoni koji su mogli regulisati i regulišu status i položaj vjerskih zajednica. Dakle, problematično je da niko nije odgovarao za desetine hiljada kvadrata devastiranog kulturnog nasljeđa, da niko nije odgovarao za uništavanje izvornog kulta Svetog Vladimira. On danas postoji samo u jednom drugom obliku, ne u onom tradicionalnom, nego u novom obliku, što možda i legitimno, jer se kultovi i običaji mijenjaju. Međutim, bilo je i nekih prepisa crkvene imovine, tako da jednostavno dok se ta prethodna pitanja nisu dovela, da kažemo, na neki nivo realnog pravnog života, pitanje da li se zakon u tom političkom trenutku, a to je kraj 2019. godine, mogao donijeti i da ne izazove reakcije. Sada post festum priče su po meni, dok ne vidimo kako će izgledati najava o totalnom uklanjanju zakona iz pravnog sistema Crne Gore, mislim da zakon je danas o slobodi vjeroispovijesti važeći i jednostavno država je u obavezi da ga primjenjuje. Na koji način će se eventualno mijenjati odredbe ili ukloniti cijeli zakon iz javnog, odnosno pravnog poretka, trenutno ja ne mogu da nagađam, s tim što ja u tom zakonu ne prepoznajem ni jednu diskriminacionu normu prema bilo kojoj vjerskoj zajednici i možda je najveća greška što je cijela priča o donošenju zakona o slobodi vjeroispovijesti izašla iz racionalnih i prešla u emocionalne okvire, pa ste od strane poslanika
ili vjerskih dostojanstvenika mogli u Skupštini Crne Gore ili u javnom životu da čujete da s ovim zakonom želi da se pokatoliči, unijati Crna Gora, predsjedavajući Skupštine ili predsjednik Skupštine koji je vodio Skupštinu ne prekida na takve kvalifikacije riječ poslanika, ne rade ni ostali državni organi. Dakle, sve se uglavnom svelo na deklarativne stvari, a u suštini nije se vidjelo što hoćemo ovim zakonom da postignemo. Dakle, modaliteti su mogli postojati razni, mogao se zakon podijeliti u dva dijela. Dakle, zakon o pravnom položaju ili statusu vjerskih zajednica, pa drugim zakonom riješiti materijalne, odnosno finansijske odnose između države i vjerskih zajednica, ali to je sad već hipotetička priča. Mi imamo zakon koji je objavljen u službenom listu, imamo pravilnik na osnovu kojeg je izvršena evidencija i sada je na tome da li će država pristupiti onome što jeste slovo zakona. Moram da vas vratim na ovo. SPC gdje je registrovana? Ja ne znam gdje je registrovana. Čak ni starim zakonom nije propisan, kaže se, evidencija vjerskih zajednica. Ona je evidentirana svakako u državi Srbiji i njoj je pravni kontinuitet počinje od 19. vijeka, što je i zakon predviđa u Srbiji za ostale vjerske zajednice i ostalim vjerskim zajednicama kontinuitet je različit. U Crnoj Gori, da ja znam, u okviru državnog organa nije registrovano, ali postoji de facto stanje. Znači, ipak Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska je de facto dio pravnog sistema Crne Gore. U krajnjoj liniji najviši državni zvaničnici su vodili pregovore oko zakona o slobodi vjeroispovijesti. Dakle, ona je de facto pravno lice u Crnoj Gori. Ona nije shodno zakonu de jure, ali jednostavno taj jedan pravni vakum ne može se dugo odlagati. Pitam iz razloga što je Srpska pravoslavna crkva registrovana 15 dana prije referenduma u registar, sad ne znam da li je to ta pravna regulacija, u registar srpskih vera, to je pri Ministarstvu vjere Republike Srbije. Ovdje su odbili da se registruju, pritom početkom 90-ih na vrlo neki čudni način se prebacivala imovina na mitropolita, na mitropoliju, na Beogradsku patrijaršiju. Znači, vlasnici su razni, pod raznim imenima, to je na vrlo volšebno način, kroz sudske postupke, to je opet vraćano nazad. Sad sam ja malo zbunjena. Znači, novim zakonom, da li Cetinski manastir pripada državi Crnoj Gori ili Republici Srbiji? Mislim, uzimam Cetinski manastir kao stožer crnogorske i državnosti i duhovnosti, odatle kreće, ajde da kažem sve. Kome on pripada? Cetinski manastir može isključivo da pripada Crnoj Gori. Tako da u ovom trenutku Cetinski manastir jeste imovina države Crne Gore, bez obzira što to nije de jure definisano. Da li će biti to de jure definisano, zavisi od državnih organa, odnosno onoga što je politička volja. Dakle, spomenuli ste neke upise i tako dalje u katastru, dakle, to su već stvari koje su opšte poznate, ali ako je to istina da su se radili protivpravni upisi u katastar, postoji odgovornost shodno krivičnom zakonu, to je dakle jedna od krivičnih dijela zloupotreba službenog položaja i ja do sada nisam ni čuo niti pročitao da je neko do sada odgovarao za takva protivpravne radnje, odnosno protivpravna ponašanja. Dakle, neke stvari koje ovdje čujemo i tako dalje treba adresirati ad personam, na konkretna lica, na konkretne državne organe, jer, ja sam rekao, znači, kruna cilokupnog toga procesa oko regulacije odnosa između vjerskih zajednica i države, a to je donošenje novog zakona, bilo je rješavanje ovih prethodnih pitanja. Zbog neriješenih prethodnih pitanja mi smo došli u situaciju da jednostavno ovo izašlo iz neke racionalne rasprave, ušlo u neke emocionalne okvire, gdje jednostavno sad će trebati neki novi, da kažem, uzusi, planovi na koji način da izađemo iz jedne situacije koja predstavlja vakum. Jer s jedne strane imamo gro vjerskih zajednica
koje su podržale ovaj zakon, uz određene rezerve koje su one imale tokom javne rasprave. S druge strane imate jednu vjersku zajednicu koja isključivo negira da želi da se prilagodi pravnom sistemu Crne Gore zahvaljujući usvajanju zakona o slobodi vjeroispovijesti. Gospodine Joviću, sad opet, s obzirom na poziciju koju ste pokrivali, moram da vas pitam, a šta je sa Crnogorskom crkvom? Očigledno da u Crnoj Gori pravoslavno pitanje ne može da se riješi, ali vidim da u javnom diskursu niko ne pominje Crnogorsku crkvu, koja je fakat postojala od 918. godine. Crnogorska crkva je istorijska činjenica koju ni najveći negatori ne mogu da ospore. A ne treba biti toliko istorijski obrazovan i pismen, pa samo pročitati Ustav za Knjaževinu i Kraljevinu Crne Gore. Svako ko neće da se složi sa tom odredbom, odnosno članom Ustava, ima problem sa elementarnom logikom. Ali moram onda drugu stvar da vas pitam. U Ustavu Srpske pravoslavne crkve nigdje se ne pominje mitropolija Crnogorsko-Primorska, nego u članu 14 eparhija Crnogorsko-Primorska. Pa dobro, to je prilagođeno strukturi Srpske pravoslavne crkve, odnosno pravoslavne crkve u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i tako dalje. Znači, pokret za obnovu crnogorske nezavisnosti počeo je 90. godina, kad je inače započeo proces ukupne crnogorske emancipacije. Nemoguće je bilo zaokružiti sve atribute crnogorske nacije od jezika, a da tu se ne uključi i crkva. Jer ono što je, da kažem, jednoznačno za sve države gdje je većinsko stanovništvo pravoslavno, jeste da svaka pravoslavna država, većinski pravoslavna država, ima svoju autokefalnu crkvu, pa naravno da bi to bio slučaj i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Nažalost, Crnogorska pravoslavna crkva je stavljena na margine društvenog djelovanja, nažalost, ne toliko svojom krivicom. Jednostavno, u proteklom periodu Crnogorci pravoslavne vjere nisu imali mogućnost da iskažu svoja vjerska osjećanja, zato što jednostavno smatrali su i smatraju da pristup bogomoljama, koje su zajedničko dobro svih pravoslavnih vjernika u Crnoj Gori, jednostavno njima nisu bili dostupne, odnosno sveštenstvu Crnogorske pravoslavne crkve. Mislim da u narednom periodu svakako da rješavanje kompleksnog spora, kada je u pitanju autokefalnosti, a to vidimo najbolje na primjeru Makedonske pravoslavne crkve, neće trajati nekoliko godina, no će se možda protezati nekoliko decenija. Jednostavno treba osmisliti načine na koji način pravoslavni Crnogorci mogu da imaju slobodu vjeroispovijesti. Da uđu recimo u Cetinski manastir. Pa da uđu u Cetinski manastir, zašto ne? Sad nije problem personalno da li će neko ući kao građanin, kao turista i tako dalje. Kao turista može ući. Ali jednostavno... Zadovoljiti duhovne potrebe ne baš. Da li je... To je, da kažem, krucijalno pitanje. Dakle, koliko god sad djelovalo euforično, dakle, Crnogorska pravoslavna crkva je činjenica i u istorijskom smislu, ona i faktički postoji, iako je marginalizovana, ali to ne znači da jednostavno voljom crnogorskog naroda, naravno i ostalih međunarodnih faktora, prije svega Carigradske i Moskovske patrijaršije, ta činjenica ne postaje i ono što bude i realnost. Jer očigledno je da bez Crnogorske pravoslavne crkve ne može postojati ni crnogorska nacija, jer to bi onda bila nacija sa duplim identitetom, što svakako smo vidjeli kako su takve tvorevine nekad u istoriji, počev od 918. pa 89. kada postoji dupli identitet ili nacionalna šizofrenija na prvim velikim bilo regionalnim ili globalnim promjenama dolazi do gubitka državne suverenosti. Ja sad onda moram da vas pitam da prokomentarišete izjavu budućeg premijera, mandatara Krivokapića, koji kaže da je Crna Gora srpska država i da pozvao se na kralja Nikolu da dva kralja trebaju da budu u dvije države. Pa dobro, mislim sad izjava mandatara je još uvijek, da kažem, u domenu nekih neobavezujućih izjava, jer još uvijek nije vlast. A ih jako ozbiljno shvatam. Ja kažem još uvijek
Međutim, sama činjenica da neko želi od Crne Gore da napravi srpsku državu, to je u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, kao što je bilo u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore izlivi silnog klerikalizma i sastavljanje vlade na mjestu koje može biti pokloničko, hodočasničko mjesto, mjesto velikog vjerskog pijeteta, ali nikako mjesto gdje se sastavlja politička vlada. Tako da izjavu gospodina Krivokapića samo vidim kao kontinuitet ideologije koju on predstavlja. Šta to znači za nas? Hoćemo li mi ikad postati sekularno društvo, što također piše u Ustavu, ili smo sve dalje i dalje od toga? Pa, nažalost, posljednja dešavanja su pokazala da Crna Gora, iako je zadržala karakter sekularne države, ipak ne trebamo zaboraviti da u prethodnom periodu Crna Gora, pa prije svega prosvjetni sistem, koji ja kažem da je morao mnogo više da uradi, dvije stvari je uradio ili zadržao koje su veoma bitne, a to je u prosvjetnom sistemu nije došlo do revizije istorije, prije svega mislim istorije Drugog svjetskog rata, i prosvjetni sistem nije postao klerikalan, odnosno nema vjerske nastave koja bi u ovakvoj konstelaciji mogla samo da predstavlja potencijalni problem. Dakle, očigledno da mehanizmi koji su se stvarali zadnjih 14 godina od obnove nezavisnosti jednostavno nisu dali adekvatne rezultate kada je u pitanju obrazovna, naučna, kulturna politika. Zbog toga su nam se i desile ovakve neke situacije koje su za zemlje zapadne demokratije neprimjerene. Da li će se nastaviti trend takve klerikalizacije crnogorskog društva, ne znam. Ja se samo bojim da klerikalizacija najveće vjerske zajednice ili njenih vjernika ne izazove klerikalizaciju unutar manjinskih naroda, jer svaka akcija ima i reakciju. Tako da je velika odgovornost, uslovno rečeno, na građanskim opcijama u Crnoj Gori, bilo političkim, nevladinom sektoru, medijima i tako dalje, da se promovišu ono što je valjda postala, da kažem, vladajuća mantra svih struktura, a to su evropske integracije. Dakle, pretpostavljam da bez objedinjavanja građanskih snaga u Crnoj Gori, koji će promovisati antifašističke i sekularne tradicije, klerikalizam će imati svoj ubrzani put. Imam još jedno pitanje. Znači, od 30. na ovamo svjedoci smo upravo što se dešavalo. Primijetila sam da je i civilni sektor ćutao i brojni intelektualci su ćutali. Odreagovala je Matica Crnogorska, Fakultet za crnogorski jezik, PEN centar, jako mali broj institucija. Kako? Zašto? Pa evo, vi ste maltene u pitanju, vi ste dali odgovor. Dakle, to je pitanje za najviše državne adrese u Crnoj Gori. Možda njima treba adresirati neka pitanja koja za, da kažem, jednostavno su neobjašnjiva za dio intelektualne javnosti, da neke krovne naučne institucije u prelomnim istorijskim momentima jednostavno se ne obrate ni prostim saopštenjima, da ne kažem da ne organizuju neke debate, tribine i tako dalje. Jednostavno, što je rekao Lenjin, najvažniji oblik svake politike je kadrovska politika, tako da za sadašnje neke promašaje, kad su u pitanju ova identitetska pitanja, prije svega trebamo tražiti slabosti u našim redovima, pa tek onda vidjeti zašto su ove druge snage jednostavno dobile na zamahu, ali nadam se da su kratkoga daha, jer računam u konsolidaciju crnogorske energije. Gospodine Joviću, hvala vam puno. Hvala i vama. Gospodo, hvala vam.